Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala Ramazan ayların mübarek kılsın. Barşalarımızga şu ayda bereket, iminlik, şatlık hem kuvaniş kilse idi. Hem Allah Teala tarafından yükletilgen uraza ayların sabır itip urazalarını tutup çıkarga nasip eyleseydi. Hürmetli din kardeşlerim, mene köp kişilerde sorau tuva, ni için namaz vaktında şunday kisek özgärişler kilip çıga eken dip. Şunu kıskaçagına anlatıp gitesim kile. Bilgili bulgança, bizning namaz vakitlari beyli quyosh yurishini. Yani quyosh boyisa, akşam jitem, zavaldan avuşsa, ile namazı jitem, ham boshqa shul tertib bilan bora. Hammani bilgili bulgancha astronomik hisob bilan degin hisoblab bo'la. Şuna göre bizning Tatar galimlari, inqilobga haqlik Tatar galimlari, ular shularning eng birinchilaridan bo'lib Qayyum Nasriy hazratlari ham boshqalar shu astronomik hisob bo'yicha diniy taqvimlar chiqarganlar. Ham bu davom etgan inqilobga haqlik. Inqilobda endi 1918-yilni namaz vakitlari chiqaruv tiyilgan, endi taqvimlar chiqmay boshlagan. Shundan beri bizning xalq namaz o'qigan, lekin shoma bilan endi. Tugul vaqt bilan tugul, shoma bilan belgilab o'qigan. Ya'ni quyosh boygandan so'ng soat yarim, saharni 2 soat oldin osha bitirib bu to'g'ri kela o'zi. To'g'ri kela, ul yaqincha to'g'ri kela, lekin tugul. Shunga ko'ra 2014-yilni bizning muftiyimiz Kamil Hazrat tarafidan taqdim etildi, ham ulamolar shurasida ul qaraldi. Biz namaz vaqtlarini shu astronomik hisob bilan hisoblawga. Ya'ni quyosh yurishini qarab biz hisoblay boshladik namaz vaqtlarini. Lekin mana bu masalada astronomik hisob bilan hisoblaganda bir masala tuva, ul da bo'lsa jey kunlari. Jey kunlarini bizning quyosh endi ertangi namazning tong ham yestu namozining shafaq oqlig'i ular bir-birisi bilan qo'shilalar. Ular bir-birisi bilan qo'shilgach, endi shafaqliqda oqliq ham qizillik bitmay boshlaydi. Ya'ni gorizontga qarasan, ufuqqa qarasan, quyosh boygan yoqda ixtibor etganingiz bordir, qizillik ham oqliq bitmay boshlaydi. Mana uning hisob bo'yicha ul 5-mayga to'g'ri keladi. 5-mayga to'g'ri keladi. Ham biz burungi taqvimlarga qarasak, inqilobga haqlik bo'lgan taqvimlarga qarasak, onda da shulay yo'q. Ular hisoblab kelalar degin, anlari ertangi namozda bo'shliq, ham yestu namozida bo'shliq. Ya'ni vaqt kirmay deb aytadilar. Shulay deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni ul vaqtda endi imomlar aytadigan bo'ladi, mana shulay deb o'qigiz, bulay deb o'qigiz deb ularga g'odiy xalqqa taqdim etgan deb anglaymiz. Biz endi diniy nazorat tarafidan mana shu kunlarda nechig etib namoz o'qirga. Chunki endi astronomik hisob bilan ertangi namozni ham yestu namozining kirganin belgilab bo'lmaydi. Biz endi Tatar alimlarining fatvolarini qaytdik. Bunda endi Shihabuddin Marjanining xizmati Nazaratul Haq ismli kitobi, shulay Musa Bigiyevning fatvasi bor, ham Abdunasir Qursaviyning fikrlari bor bu masala bo'yicha, ham endi boshqa islom alimlarining fikrlari bor. Chunki bu masala ilki zamonlardan qaralgan, hatto shunday burungi kitoblarda shunday so'zlar bor, Bulg'or yerida yestu namozi nechik o'qiladi degan masala degan bor. Ya'ni bu masalani alimlar tekshirganlar. Ham endi ular aytalar, bu vaqtda qaysi tubakda namoz vaqti ko'rina, ya'ni 5 vaqt namozidagi belgilana, shul vaqtdan, shul yerlikdan olirga kerak deb. Mana bizning yerlik, bizning uchun ul Astraxan yerligi. Biz onu Astraxan yerligine qaytdik, ondagi namoz vaqtlarini qaradik, ya'ni tunning qaysi ulushida yestu namozi, ham tunning qaysi ulushi ertangi namoz. Ul bizning to'g'ri keldi, g'adatiy bizda masalan xalqda taralgan soat yarimga yestu namozi soat yarimga to'g'ri keldi. Chunki soatda 28 minut edi, biz uni to'garaklab soat yarim etib oldik. Ertangi namoz 1 soatda 58-57 minut edi, biz uni to'garaklab 2 soat etib oldik. Mana shunga ko'ra 5-maydan olib 8-avgustga haqlik Qozon yerligida namoz vaqtlarini astronomik hisob bilan hisoblab bo'lmay boshlaydi. Shunga ko'ra biz Astraxan vaqti shekilli ularning vaqtlarini olib o'zimizga qo'yamiz. Ham bu endi bizning aytganimcha
ясту өчен кояш баегач сәгать ярым, иртәнге намаз өчен кояш чыгыр алдыннан 2 сәгать. Менә шуңа күрә хәзер әле безнең 5 майга хәтлек яки 4 майга хәтлек безнең намаз вакытларын билгеләп була. Шуңа күрә таң әле хәтта 12 хәтлек җитә. Сәхәр тамам вакыты әле 12 хәтлек җитә. Шуңа күрә шул вакытта без сәхәрне ашап бетергә тиешлебез. Аннары 5 майдан соң инде үзгәреш була. Һәм инде менә игътибар итәргә кирәк, һәрбер регионда, чөнки Казанда бер төрле, Буада бер төрле, безнең бит инде намаз вакытлары Аксубайда бер төрле. Шуңа күрә һәр район үзенең Диния назараты тарафыннан билгеләнгән һәрбер районга намаз вакытлары ясатылды. Шуларга карасын, шуларга игътибар итсен. Менә шуның белән намаз, ягъни уразаларыбызны тотыйк, намазларны укыйк. Шуның өчен ниндидер бер яңалык түгел. Менә алдагы елларны безнең ураза шушы Астрахан вакытына туры килде. Шуңа күрә халыкта үзгәреш булмады. Ягъни сорау тумады. Хәтта узган елны дагын безнең 6 майдан ураза башланды, инде намаз вакыты күчкәч. Шуңа күрә ул менә быелны хәзер ул мәсьәлә туды, кешеләрдә сорау, әмма ләкин әйткәнемчә, ул инде дини чыганакларга таянган, һәм бу галимнәрнең карары дини чыганакларга таянган, һәм инде гыйләмалар шурасы бөтен ислам дөньясында ничек итеп календарлар ясыйлар, шуларга игътибар иттеләр. Безнең татар галимнәре ничек итеп хисаплаган, шуларга игътибар иттеләр. Шуннан соңына шушы карарны кабул иттеләр. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу намаз вакытындагы булган үзгәрешләр, аны кабул итеп алырга кирәк. Ягъни иншалла бу дөрес һәм Диния назараты тарафыннан уйланылган, каралган. Аллаһ субханаху ва тааля барчаларыбызга намазларыбызны вакытында башкарырга, уразаларыбызны дөрес итеп тотырга насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгалә барчаларыбызга, тормышыбызга бәрәкәт, иминлек насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.